I evo, dok čekam tog momka, ja sam izašao i sad sam na zadnjoj strani. Prilično oronulo. Bože, to se ne održava. Tu ga na uglu drži neki kamen. Ne znam koje je značenje toga. To je nešto kao rađeno, a ko nogama. Vidi kako cigla, malter je otpao. Cigla ogoljena. Ovo je crkva, valjda. Sad ću da vidim kad uđem unutra. Kako to izgleda. Jao, i tu je otpao malter. Ovo izgleda kao 17. vek. Tako mi deluje, kao da je tada građeno. Jao, ovdje očigledno ima problem sa krovom, pa voda ispira malter ovdje, na ovom delu. Ovo je cigla. Prilično strašno. Evo, čuje se moped, zuji, stiže ovaj momak. Stiže mopedom. Evo kako to izgleda. Evo i njega.